Keblay Pibaro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke Shillong. Poisuk upup Francis ha Papua New Guinea. Yok surok Synod ke Shillong umlingka mau dum patnong kse selai. Penkop burom Menteri rangba ikinoy lekai kerwat keti ke Meghalaya. Bat yo uba bonisor da kakali kentiu nong rep NAKA CM elebi. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Upup Francis sulami na Indonesia bat her da kalingsun sya nong Papua New Guinea bat ulayuk kejat ha keni keri da kabasuk pesan. Na Indonesia upup Francis ulalit jengo ikipat Catholic ha Papua New Guinea keri kabaar ha kejinyat pilgrim jeng uhau New Benai. Hakini kejinyat pilgrim, upup Francis unit jengo ikipat Catholic hakari East Timor, kabelayo ikejinglat lut na Indonesia dang hakini kikindiat senem balala. Na East Timor unsaher sa Sha Singapore. Hadin kata unsalit paino sa Vatican ban penkut jinyat pilgrim kabakat arsengi kinti hakajinglong temen jong u. Upup Francis ulahir ha Jackson's International Airport, Port Moresby ha Papua New Guinea. Kalingsun jong una Indonesia kalahir hakapor nyaw shipau janmit kan rutrik Nailur arjar apusal. Batlasin ra ni upup Francis da armut ki kanarit ki bariam de kijan pong tenrai jong kajat benriu ne kenikari ki belap diang sko bhayo u shwabo unya kendo bat ai khublei hi kinong sinsyar bat ki kli jong kabalang Catholic hamadan hiar lingsun. Upup Francis unsa amit ha consulate jong ka Vatican Nunciature kabadon ha New Guinea Hill. Watla kade Khuborjylla mit kipat ba jong kari Papua New Guinea kila ap kmi lenti de kajing shong shit e kajing poi jong Pope Francis. Ki Catholic na keling kari kila poi sya kani kanong ba ha ka babon ki hak banyak kejat bon kenta ban poi sya ka kat ling sun jong kani kari. Kumban pentip sya kinong Peit jong ka dbmnTv Pope Francis unsa ah Papua New Guinea haduk ka kendai trik Nailur. Ki program jeng hagini kisngi ki kentup ya kajing ya kenduk bagi hek sorkar ki board sensyar shnong bat kinong mikmat. Labuk kerpang ya ke program ba unya kenduk iki kena ki beron ki jingduna ki dekat met bat por perkat. Unlet jengok ru ya ying meniba balapen kentang haga Maria nong erap ki Kristan Shrine of Mary Help of Christians. Unya kenduk iki bishop ki lingdo bat ki reuniam ke Papua New Guinea bat Solomon Islands. Haga steps new blay Upup Francis un pinmenta ya kamas bakhot rengkat lang bat ki cardinal ki bishop bat ki lingdo ha kabada ki pau hajar ngut ki pat riunget Catholic ha kini ki deulenong ken shimenta hamadan Sir John Guy Stadium hadin kamas bakhot un jingo de kalingsun ya ka vanimo ka shnong ka badon chatay lammi ngi jongkari Papua New Guinea bani kendu ikipat riunget Catholic bat ki kenhon missionary. Hadin kata unsalit pa siya Port Moresby ha Khuborjylla mi. Upup Francis un penkut ya kejinyat pilgrim jong ha Papua New Guinea. Hadin kejingya kren bat ya mirjing mut ha kejingya lang ba jong ki Samla jong kenikari ha ka kendai tarik Nailur. Hadin bula pendap baro ki program ha Papua New Guinea. Upup Francis un nit jingo saya kenong ba Singapore. Na Papua New Guinea golong. Tasalol man blong I come all media line I come long Vatican to also I like him this like an picture I like swim the world also na all to block him all up camera blom ibla da solemi alright. So here goes the Deputy Prime Minister. Welcome to Papua New Guinea, he says. We are honored to have you here on shore. And Igola Disla now, Deputy Prime Minister, by accompany him or guide him, Holy Father, Igolong or line blong him now, all dignitaries for such step long and by introduce him all Igolong Holy Father. This like Commander blong Commodore, blong acting Chief blong Papua New Guinea Defense Force. Naiguanta long APEC dice, whereby
online belum mibla all Syria online belum mibla long here ba suluti mem. That picture of the Deputy Prime Minister and the Holy Father on the dais is a picture of a moment in time in the history of Papua New Guinea. Chief Advisor Jong Menteri Rangba Uba Hamlet Sindoling Hakan Rutrik Nailur ulabu maunong remye kesurok keberjalan Shipoint Sanspak 9 kilometer hasnong umlingka maudumdum nongse selei ban penkre na kebenta kejengeseng Synod kebanlong haulber arjar apusan. Hagajuk Khubor ensasnaru igisurok shnong kiban kot baro syakasan kilometer. Uba Hamlet ulai thu balai kendu usimbut Menteri Rangba na kebenta kini gisurok. Hakini kesengi lay don lang Chief Engineer ba di langstang kirang ba shnong umlingka Pastor C Karbuki nagabalang Presbyterian rang ba kur thank you bat kiway kiriu rang ba bat kilong kami. Penpau yang jadi dokumen ke bakrau ba kajing angnur ke badusam arjar arpuar adien ba ngilayo jingtip ba kesnat kalong hari pomnaka baga balang presbyterian lumaka kan pediang ya kesnat ngilayo kajing kindu ke bakerbang bat balang kunju bat kasnong ba di bas tepan kamtam ban ya keren ya kerekam hatu kan long kumdu namar pisitu kanuan kat kajeng Synod lar kambiang ka surok kambiang ka jika parking kanlang ka jinjar nam ka balang basnong hi bro ko we tiga kan mau pa kasi kendo po yeng balang dalam pastor DMC pastor CN Karuki bak kitmen basan bagi dikot jaka komti balang po amna nilai keren ni ka kam bar ka we ka jumut ilaray ba istu ba ka balang kan pedang yiru ha patistom ba ka de ban long ke ikni ka Synod bad ni ayu yo play badi lembah kejeng pelak pilih jong beli kakam kalong kumni kumba kalong lenta arp aja arp ar dia perkat ya kakam wala kejeng kang nak kedian kawan kidon dari beli sim leno ulur ringkat markong ukun kerstan langit bo beli udal juga plan ya ununu ba uih klinti berkat ubrio kilong mar persya iku beli berkat ngamut beniak nang liang kamon blay pedin nang liang kadang bat upli kana ya bangan yo bandon bak sorkar bar bandon bak sorkar na persang ban pedegap hok ya kata ka kam kala bensyat hanga badak kata ke jengmut ila treiston ya kene ke sorot kebong mana ibas sepan dilari ban kendo ya deputy chief minister ba prostun Umenteri Rangba Ukonrat ke Sangma, rengkat berubah Syakliar Wajri, Umenteri ki Kampen Roy Sports, ulapen Khuborjylla mi ki Samla ki belawan pai na kelempung Yakob kerwat keti lani ka arm wrestling, ka belalong Moldova, Eastern Europe, ki belawan ra ikanam jingjap hagi kerdan beper. Ya ke jingelang pen Khuborjylla, lepelong ha KGP Assembly Hall, ha kabaladon ki riu kmat na Sports Department, ki nongilam niam bat kiseng bahalang. Ki Samla ki belawan ra ikanam jingjap ki kentup ika Senebi Singkli, mi isngob harumbai, Starina Jaran, Hubert Paliar, Margaret Pathau bat usamla don bor rumnong, ubalara ikanam ladu ha kelempung Mr. Asia Pacific Senior Category Gold Medalist and overall men's physique arjar arpusau, bat ubaningkong banyo ika licensed professional nanong ba Manila, Philippines, bat usamla Johnny Nongrum, Belayo ikanam ladu ha kejing ko middleweight 6 bidang fighting championship. Kari India kalajab khat santali kitakman na gani kejing kun karwat keti na kini kendai tali lara de Samla na Meghalaya. Umenteri Rangba ulai ro de kejing sngo sarong ye kani kanam balawan ra de Samla jong ni Jylla ha kejing ko halumpung ba jong kaperthai.
Ulay thu basyan ke Khuborjylla kan penlong ye ke inter constituency football tournament ha ka ban ru phau tali ki team kini ke nam la do. Kini ke jing yakop kan long ru kum ke jing pen kre ki Samla bandon kamet ke phat ke betebet bat ke bakot bakya. Ya kini ke tournament in penlong hadin ke Meghalaya games banwan ulo. Uba bonisor sok kwai na Shillong na lapara riboy district ulalong ubadon boktam banyo ngobhada kakali ban kershan bat ban kintiu karep karyang na kabenta kinong rep lingba ke CM elevate scheme. Ya kini kakali la IT hakan riltrek hau niurang ba do ba miral bon CM MLA ban nirap ikinong rep haga kit kaba ikimarep na lingka syayaw syahat. Shwaban IT yakini kakali lapelong ikijingalang berit ha office agriculture nong po ha kejingadon lang upranjal data horticulture officer bat ki officer na agriculture department. Kajing don rengkat jong di district agriculture officer jong ni district horticulture officer jong ni berapa staff but di way naki beneficiary nak benta keneka prime CM lebih benta keneka kali dengan IT saya ba bonesor sokwai diberi nak Shillong nala para sepo arai marangar tang ni udon ni usabi jong keneka kali but kini ki kot kisla baro ba in yo ban register keneka kali registration we tingin IT kena kapor ban ngikit bok riang beli nang kerpui pi nang la ban kamai pamba manung kumluk sai gi weiru bangin bot kena gijing fresh tom ya si ambil lebih la apply kat kot islam ka ter la syak select video guru bodon bok na try jing syak select ke jong hiru kede halor ki jingla ke jong pi pendiang pat islah video guru bosmat posting na personally rongai chu hai guru ba tristom paminat tuan naging kesem ga 3 minute top na ka bunta garep karyang kamay gaji sapsai ngasem tagring kongsa gila ka snow na iru ila pun snow dalade aka bede bat kajik chmu ga jung i korop sekata ka babun ki babun ki nongrep ki jungi lau di nongrep sing lau ke nongrep sensar lau de nongrep jhur lau de berep kebar hau kui kui abang ile chayo shahat abai kali de kui de barem kata ke de sisa abang ikli hayo ikli na ki nong di Ki kena school jong ka Alpha English High Secondary School nong po hakan riutrik Nailur kila rakhi buram mi kinoy kai lenik teachers day kabla ju rakhi ka santrik Nailur Kalingko Sngi jong kraw perkat Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ha kajingelang kabelalong hapalau school. Uba Miral Bonds MLA kanong po ulalong kongsan. Kakong WK bala principal kinoy kay lembat ki kena puli jong ni school kila pediang burom yu kongsan bat ikirewrang ba kiblawan siya ni jing rakhi burom mi kinoy kay jong ni school. Uba Miral Bonds ula peno sanlak tingka siya ni school NAKA scheme SRWP jong snem arjar arpulai arjar arpusaw bantay kamadan basketball. Hakani kasngi la pinipo iping de ki kena school ling ba ki jing shot jing ruai mat bunjat ki program penbernya bat penjat had jabe.
Here to be one of the premier, I must say, a premier hub of education in Nongpor, in which more than 2,200 students are studying here to share their future through the valuable knowledge that will be showered upon each and every one of you through your beloved teachers. I would like to take this opportunity to wish each and every one of you, our beloved teachers who are here, a happy Khubor Sarkar ke Assam hakan rutrik Nailur kila kendang na phangi kedukan bat ying kibala TBN hajaka ke PWD harut ke surok ba National Highway 6 kibadon hakaliang Assam kata naduk jarabat terter haduk jingking bernihat kata ke jing kendang na phangi kedukan bat ki ying kibala shnabean hajaka ke Sarkar Assam kelas dang ha ke santrik Nailur ha ke jingdon ki magistrate ki he pulit bat ki CRPF kibala penon kam de ki pu Shillong uway ni kinong shnong Khatlai Mer, Shakaliang Assam, ulay ro ek Sarkar Assam, kablashim timar dori jaka Sarkar. Halor kani ke jingle jang Sarkar Assam, kinoilam ke FKJGP bat KSU bernihat circle, kilikintui ke borshnong jaka Meghalaya, kibron Shillong ke Surok, bakin long ki bapet ngor, banom ailat e kibriu na Assam, banwan shong she Meghalaya. Ni batila ban poi bat pan syam sini kithan yang bernihat circle yang bernihat area jungi sini yang kena liang jungi keseng FKSP ni kentu kirang ba snong kiseng Samla snong kinong snong bat kumjuro ya kinong ai wayen ba nakaliang jungi ke FKSP Impua ba pipin pediang ya kita gibreu kibawan syong illegal ba syong illegal na po Assam bagin one head rate pat siya po kadong bagkatan yung dan nakaliang yung ki FTSP ikentu ban ngira karpat jur ri bat ngida ongro ibi ba pindai ba umbit ban sya lane ban pediang kumi kini gibre ba sabe na Assam bagin pediang bagin one syong ban sa po Meghalaya ban ngiburo ka jing maham nakaliang sang FTSP kumjo ban nakaliang ka KSU ibu ro kajing maham ya ki kinang song snong ada ngilap ya kino ki snong ki ba penkhen habedai berkene nado kene kesni dan agalian tungi gasang sa simpat bagi we gila Keemans Charitable Trust ringkat kajing snok ti UMLA kanongstone uba Gabriel Walang hakan rutrik Nailur ulasam khusnam shik Samla puli ka West Khasi Hills District ki ba pas ba ki examine beper lingba ke MLA Excellence Academic Award arajar arpusam yakini ke program la pelong ha Bishop Hall Nongston ha kabalay don lang ba Gabriel Walang kumukongsan uba Garrett LSN Dykes Deputy Commissioner Bikram Marak Superintendent of Police West Khasi Hills ba I Marngar in charge SDSEO West Khasi Hills District kisamla pule ki khna school kinohikai bat bongut kirang ba bekilong kami kidon lai po arngut kisamla pule na Nongston constituency kibalawan siya khmat na kijing pule ha ki kedan beper how news nem naduk ki examine SSLC, HSSLC, graduate, postgraduate, PhD, balaingut ki Samla ki bala pas ke prelim MCS jong ke MPSC ki bala yo ki khusnam hakani kasngi. Damang Chwami Sugu na LSN Dyke, the Deputy Commissioner of West Khasi Hills, and also our special Naru masukuman. Kali ka thongi ka joma ka lok ban tiu ya ka jingnan ka jingsa. Ko bong to
SP Medan ngaruh khasal senam malalong mengikai. Bana sulhu yang kecil koridor jong kecil jong di Shillong di Naskol. Bangaru mencoba bagi Khubor di jogi mencoba undang beru itu ini jaga koptrai di jogi. Saya undang bagi itu kita ini represent. Dengan apa kani bagi social media di jogi, bagi forum media di jogi. Video yang dari Khubor bagi bagi kon jong non story di jogi. Kembali kepada sadi. Idei kita kepada saya video ini bisa berperan. Haba kita siapa nak lagi dalam apa? Jylla laju, lagi dalam siapa? Hari kita ini nak pau kita dah berperan. Kadang kadang kita sama. Barang apa kita hati nak lagi kita nak nonstop kita ini kepada apa? Hakasin kabaar ke MLA Cup Football Tournament Hamahendraganj Constituency kelasdang hakan Rutrik Nailur Hamadan Boldamgri Southwest Garo Hills. Laplay kini kelempung daw Sanjay A. Sangma MLA ka Mahendraganj hakajing donlang upong sing armarak MLA na Bajing Doba. Kajing kun baningkong hakani kesngi kelalong hapring ka Doma Para FC Persya ya ka Garagri FC kibalathep kaway la kaway. Hakajing kenjat kol kentay tiebreaker ke Doma Para FC kalapelot hajar da Saulala ya ka Garagri. Kajing kun kenay beteng nang ni syakaman. Dua para chance taba winner ong en bijong. Askari blowing champion ong abishong. Tabi siba chance tong bijong. Dua para amthil langai gen. Napet Garagri, Hama Satel Gno Garagri. Ka team We United kalapalim bat kerthiaw ya ka Carpedium United da lai la kaway hakajing ile akai football tournament 6 Shillong final kabala penyat da ka Turf Titans bat la pelong Hamadan Riu Shimet Charlton Arena Musa Lengkat Jawai hakamit santrik Nailur. Ya kini ke tournament lazdang na dok khat artrik Nailar bat kalakut da kini ke jinjob jang ka We United team kabala ra ka song pisah nyo pau hajar tingkah bat ka Carpedium United kala ra lai pau hajar tingkah. Kirang ba ke belawan ban Peit bat saki kini ke final ki kentup yu kwangsan uba wailat Miki Shilla MLA ke second Jawai uba Oktomewat Lamin District Sports Officer West Janta ba ki pesa bat bun ngut kiri orang ba ki Samla samhoi bat kilong kemi ke sor Jawai. Uba wailat Miki Shilla hagajing kren lingkot ulai ro ikitarajang ni kemadan ki bela yu jingai bat shna bat tei ya kini kemadan na kebenta ke jingdon kam ki kun Samla jang ke sor Jawai bat keri jantia hibrok kawai. Ula kentui ki Samla ban bot ikinuksa jeng kitara jeng ni kamadan ban tau kilat kilinti bethamai ban tre ki kamla jong dala ki jong ki kiti bat ki but kisap bakidan. Kewa ke sorkar uyarap subsidi ke. Hai ni DM kam makat so teli kita ki chat scheme gu pi gu ye pi apply. Kawi nag example we pi gu hadon ne gesni hapo sor juai yong i gu em apply. To nei benta ke sorkar uyarap ko ya ke subsidi go le 1,000%. Ya ki won ki wakwa uchnai ke cinema hall. Kamu tibikat ni to hapo sor jua yung imem cinema hall. Kinong chna film ki wabon. Henry your eye waki hapki uyang. Lene hapki pelut
Chibon nei bentau yo open yo cha Shillong. Tani ti daw nga apilo yiku ye tau. Yu ye galat. Snya ba chim ka bu ye kani ka scheme go yarap na ka sarkar. Kani ka mo ngai pikawi na example yarap pi yigi kari ki wo kamai. Yarap pi nei bentau wo chna gym. Lane wat wo chna ya ka swimming pool, uchna kam ter Chibon. Uyarap subsidi ka sarkar ye pi. Tengah api lagi kenro yang i jadi lok ki jor ke em ya galat sia ba chim ya kini ke kabu bat kam jo le em to dukat kani em ga yes Meghalaya ki wan ki group ki were registered hapo ke DC office ye pi apply ya ke scheme ke wa le pi wani kam go pi kwa pi organize tournament register ya la Padak tu ki Khubor ngila poi shi ka bakut tat hadu pangine syambiang kubli shibon.